udumiye mugenzi wawe umusengere uhakikishe kugejeje ikibazo imbere y'Imana kandi uteye unyaze unabohoshe. Hajya twari tugeze
ibibazo wibaza ubuzima bwawe. haleluya Bima. sema amen sema amen Ah. tugiye gusenga imana kirambwira ngo amaviza ahari Ah. habuze amaflight ni ukubukinga za bukingi za ni ndege Ndege. nizo tugiye guhamagaza indege ngo ziture kuri kibuga hari ikibazo kiri muri Kenya Oya. hari ikibazo cy'umutekano kiri muri Kenya none zibizwa iki kibuga kiri aha tuzihamagare mu izina rya Yesu sema amen Ah. mu kwezi kwa gatanu Aho. aba nabo tugiye gukoresha bagenda Ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza ubuzima bwawe. amen Amen. usome ijambo ry'Imana Hallelujah. some ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 16 umurongo wa 6 Bibiliya iravuze ngo Yesu narambuye igiswahili 16. umuntu ufite Yes. ikinyarwanda cyangwa Bibiliya jambo ry'Imana aza kudufasha nje mfite igiswahili. Yes. Yesu akawaambia, angalieni, jilindeni na chachu ya Wafarisayo na Masadukayo. 12 muri ico gice Biblia iravuze ngo ndipo walipofahamu ya kuwa hakuwaambia kujilinda na chachu cha mkate bali na mafundisho ya Wafarisayo na Masadukayo. Amen. Amen. Aba Matayo 16 murongo wa 6 turasimba dusome no wa 12. Yeah. Yesu arababwira ati mumenye mwirinde Yego. umusemburo w'Abafarisayo n'Abasadukayo. 12 Mm. nuko bamenya yuko atababwiye ko birinda umusemburo w'imitsima ahubwo ko birinda imyigishirize y'Abafarisayo n'Abasadukayo. Amen. Amen. Turangirize mu Korinto mbere. Abakorinto ba mbere 5 umurongo wa 7. Yego. Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube iroberisha. Mube mutakiriho umusemburo wa kera koko. Kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Turishima Imana. Imana ishimwe y'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Iduhaye umugoroba uno munsi wo kongera kubaha kuko twari twabiraganye ko tuzabaha. Ndashima Imana yabikoze. Imana yo mu ijuru ihabwe cyubahiro. Amen. Sikubw'imbaraga zacu, si no gushaka kwacu, ahubwo n'imbaraga z'Imana isumba byose. Imana yabikoze ihabwe cyubahiro. Amen. Ndayishimiye. Undi kandi ndashima ubwitorero rya Hope yongeye kandi kuduha uyu mwanya. Imana yo mu ijuru bahumugisha. Uhereye kuri apostle hamwe n'abakozi bakorana, Imana yo mu ijuru bahumugisha. Dushimye cyane, ikaze mutwiyegereje. Amen. Gatatu ndashima kuba Kristo bose tubonanye, ene data batuye hano n'abandi batuye Kayore, tugize iminsi tubonana, turabanezerewe muri inshuti zacu, turabakunda muri Kristo Yesu. Imana iduhaye guterana namwe ihabwe cyubahiro. Amen. Shimiye kubana namwe ne data bavuye muri Amerika, iwacu twari turi kumwe ku wa gatatu. Imana ishimwe ko twongeye kubana. Shimiye kuri Musekera, Imana imuhumugisha muri cyane. Mubonye ubunyina hane umenya makuru ko ari hano n'umudamu we, Imana ibahumugisha mwinshi. Duherukana ubundi yarari ino, Imana ishimwe ko tubona ni inshuti muri Kristo Yesu, twabanye kuva kera mu bitaramo. Uracakunda igitaramo? Imana ikumugisha. Sema amen.
iriya hirya hariho ibintu byinshi byatuma abantu badatara. Iriya hari ifaranga ryinshi. Iriya hari ifaranga ryinshi yotuma abantu badatara. Ituma abantu badakunda gutara. Siko ryinshi. Hari ifaranga ryinshi. Hari abantu bamwe azakana ngo ntari bayo. Ariko mbivugiye kubera ko turi kumwe na Musekera. Azambwira ngo haba ifaranga. Uyu wacu azambwira ngo hari ifaranga. Ndimwumvishe wenyine ko abyivuye. Zirahari. Mwitegura nimutipanga neza. Muzota Imana. Mutora ifaranga. Kandi nizo mukenye cyane. Sizo zikenye hano. Hano dukenye ikintu cyitwa ifaranga wa. Ikomeye. Sema amen. Iriya apostle uzosubira ugira agatatu iriya. Nitugera muri Amerika uzogira gatatu. Tuzomenya abantu. Tuzomenya abantu iri. Mumivyizi agatatu. Bamoyize tuzatureba kazi akaza gutara. Sema amen. Imana ishimwe rero ko turi kumwe na bene data. Turabanezererewe. Kandi Imana ishimwe ko ari ikivuze. Hari icyo Imana yavuze. Sema amen. Bamusekera kandi ndakinezererewe. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana ndongera ndakomereza ajya nayiringeze. Sema amen. Bundimwo gushaka Imana bundi bushe. Turigera dushaka Imana. Tubona uko turacyari hasi. Cyari bato. Nyabaro. Ababebe. Turabona Imana. Turatangira kwishaka. Univyo zuzuye umutima wanje mvuga ngo wa Mana we urihe nishurira niyereke wa Mana waturemye ngo tube ishusho ya dusena uko ishusho ni ya Kristo. Ishusho fite ya Kristo. Turasa mare za guhabwa igisubizo kivuga ngo Imana Data ituzarira mu ijambo ryayo iyo ryageze mu gutwi. Iyo gutwi kwacu kumvise ijambo ry'Imana nimwo idutwitira ikatuzara tugasanayo. Sema amen. Sema amen. Imana tituvuka dusanayo. Oya. Bumunsi abakura ba mbere Adamu na Eva bava mu bwiza bw'Imana n'uruzaro rwabo directement rwahise ruvamo. Hasigaye kumva kwabo. Munsi yabahamagaye ngo murihe barumva barasubiza. Ni uko nguko wamubu uwo murongo abazumva Imana, abazumva ijambo ryayo, abazumva ijwi ryayo niwe bazayitaba, niwe bazasanayo. N'uwo murongo ndawo. Sema amen. Sema amen. Ngira umugambi rero wo gushaka Imana kurikiranye ijwi ryayo, kurikiranye ijambo ryayo. Sema amen. Imana wotondagira ijambo ryayo oyibona. Imana wokumva ijambo ryayo ukarigira wosanayo. Ti woswa gusana n'abahinda. Ti wosa n'abasi. Tibishoboka pete. Ti woswa kuvuga ngo urasana mwarimu. Tibishoboka. Cyangwa ngo urasana nyoko. Kandi urasana nyoko cyane gusumba so. Kuraga ko amarakara ngo urasana. Ese harike ubu ngo umuntu wabungira ngo urasana nyoko akarakara. Ariko none haratari bamwe bakigira. Agize Imana kwe. Petero urasana nyoko biteye ubwo. Sema amen. Tukuze umukozi. Ayimidi. Ese namwe mzamurakara iyo bavuze ngo turasa namwe. Muzamuzishime. Cyangwa mzamwamwakana ngo yarasanasa. Abagore bazatsindira abana ngo barasana basi. Bakamubwira ngo ese arasaye. Iri zuru ko mbambona ari rya nyina, nareba amatwi nkabona ni nyina,
akamubwira ngo wabiyobewe ngo arasa nawe hano mu irugo ngo reka yerekereyo kirebe ko udasa na se. Sema amen. Ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo, Bibiliya yoba muri twe two kwama dusa n'Imana. Sema amen. Sema amen. Wa gatatu tuganira gutega ugutwi, kumva. Kumva bizana ubwenge, kumva bizana guhinduka, kumva bizana imbaraga, kumva bizana umwete. Ntawokora icyo atazi, umuntu azakora icyo yumvishije, kandi icyo wumvishije nicyo wamenye. Icyo utumvishije ntukizi. Sema amen. Sema amen. Atukuze umukozi. Ahimidiwe Bwana wangu. Pasaka rero, ariko ipasaka yabagizeho imbaraga namwe n'isi yose. Ariko pasaka ashima Imana yaduhaye pasaka. Sema amen. Abantu batazabiziza pasaka n'icyaha. Kutiziza pasaka n'icyaha. Kwiziza pasaka ni itegeko. Kimwe no kuvuga ngo ntugasambane, tukibe, tukice, tukabeshye. Kwiziza pasaka ni itegeko. Bibiliya iravuga ngo ni itegeko iteka ryose. Mana ibwira Israheli ku 12 kuvayo, irababwira ngo ibi muzozihizihize kugeza ku buzukuruza abana, ngo bazababaza ngo ese niki ko mutagiye ku kazi, niki ko habaya kaduvayo ka pasaka, niki ngo mubabwire ngo Imana data yadukuye muri Egiputa, yigeze kuturinda kirimbuzi, iraza turi mu muhano umwe n'abapagani, turi mu muhano umwe n'abanyegiputa, turi mu muhano umwe, yamitsemba iratsemba turasiga, kandi twasigajwe n'iki na pasaka. Sema amen. Sema amen. Twabaza umwana w'intama utumare kubaga turawurya. Pasaka sukuyinjira no kuyirya. Pasaka sukwinjira nukuyirya. Yaravuze ngo nimwinjire mu nzu murye, nimara kurya uwo mwana w'intama ngo mufate amaraso muyasige ku bihamamizo by'inzu, ngo nimumara mugume muri iyo nzu ngo ntimuyisohokemo, hanyuma ngo ndatuma kirimbuzi ngo nazazaza ngo naca ku nzu yanyu nahabona amaraso akumva umushiriri ko mwamurya, ngo ahushuke ngo agere ku yindi ya kabiri ayo abone nta maraso nta n'umushiriri atsembe. Nuko vyageze ni nako bizosoba kugera. Pasaka kutiziza pasaka ngo kwiba no kwiba amaturo. Kutiziza pasaka ni icyaha ugomba kwihana muri Bibiliya. Sema amen. Sema amen. Pasaka rero niki? Pasaka ni igitambo. Iyo habaye igitambo ni incungu. Iyo habaye incungu haba hariho igihano. Nukuvuga ngo habaye igihano kimaze kubaho, habaho incungu yo gucungura urya wahanwe. Kristo ka pasaka yacu yabaye incungu yacu. Sema amen. Sema amen. Yabaye incungu y'urupfu twari gupfa, ibibazo twari guhura navyo, hanyuma Yesu araza atubera incungu, urupfu turarusimba, ubuti tukiba mu rupfu kubwa pasaka. Nico gituma ababonye pasaka, abariye pasaka tiboyibagirwa. Ni umunsi wo gucungurwa kwa wo kwibagirwa, umunsi wakize nk'urupfu, umunsi umwe nk'urupfu rwaje neza ruranuka rurakuzunguruka nk'umuntu wagize imbanuka, imodoka igashirika narababonye bagasohokamo. Uwo muntu yo kwibagirwa uwo munsi, none ni gute bazabibagirwa umunsi bakijije? Bazabibagirwa ukuntu bakize urupfu rw'ibyaha. Sema amen. Sema amen. Ubundi zino modoka ibi byose si urupfu. Bibiliya ivuga ngo urupfu ni icyaha, kuko icyaha nigo rubori rw'urupfu. Sema amen. Urupfu ni icyaha. Nubona urarenganyije
uri mu rupfu hagati. Nubwo utahiye, nubwo utakomeretse nta maraso yavuye, uri mu rupfu wapfu. Sema amen. Kuko urubori rw'urupfu, imbaraga z'urupfu, iyo bavuga urubori ni imbaraga z'urupfu, nta kindi ni icyaha. Sema amen. Sema amen. Bibiliya rero itubwiye Pasaka yacu. Aravuga ngo Pasaka yacu ngiyi kamabwire Pasaka. Iyo tutavuze ejo bundi nanze gusubira mu zo twari turimo ubushike kuko namwe mwari mu birimo. Kigice dusomye ni Paulo wazubwira abakorinto ababwira Pasaka. Ababwira Pasaka abakura muri Pasaka ya mbere y'Abanyesiraheli ndetse ni Adamu ya mbere, kuko Pasaka yahereye muri Edeni no muri Egiputa. Arababwira ngo ipasaka dufite none mu isezerano risha ni Kristo. Sema amen. Sema amen. Arabwira uburyo begera Pasaka, uburyo bakira Pasaka ari we Kristo, uburyo bakira Kristo, uburyo Kristo ari buze kugera mu mitima yabo no mu bugingo bwabo. Arababwira ngo noneho mwiyeze. Pasaka nukwiyeze. Pasaka arabwira ngo mwiyezeho imisemburo yake, mujioshe na chachu la kale. Mwiyezeho imisemburo yake ngo muhinduke irobe risha. Sema amen. Ngo kuko iyo niyo Pasaka yacu, kandi iyo Pasaka ni Kristo. Sema amen. Sema amen. Amen. Atukuzwe Mwokozi. Asifiwe. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Asifiwe, asifiwe. Pasaka nukwiyezaho imisemburo ya kera. Pasaka nukwirega kumusita n'umwega. Pasaka nukwirega imihango n'imigenzo n'amadini ya kera y'abafarisayo y'abasogokuruza. Aramubwira ngo nimwiyezaho imisemburo, nimureke imisemburo y'imitima. Ngo barabiyobegwa. Yesu yabwiye abigishwa ngo barabiyobegwa, ngo bakazabaza ngo se imitima hayo twagendanye ko ndayo dufite isembuwe ko ndayo dufite. Karavuga imitima gusa. Yesu ngo abona ko babiburanya mu mitima. Arababwira ngo imisemburo imitima isembuwe mpambabwiye ntabwo ari imitima iriya mwamure, si imigati, ntabwo ari imigati. Icyo mbabwira ni inyigisho z'abafarisayo. Sema amen. N'abasadukayo. Inyigisho z'abafarisayo n'abasadukayo ni zihe? Ziri muri umoja. Nzi bino imuza makuru ziri no. Inyigisho z'abafarisayo ziri mu matorero yacu, arimo abarefera n'ababishopu n'abapotre. Zirimo inyigisho z'abafarisayo. Abafarisayo bari bafite ibintu bibiri ishingiye ku nyigisho zabo muri bubone none. Kintu cya mbere abafarisayo bari bafite ngo bari bazi neza ngo guharanira zino ntebe z'imbere. Intebe gusengerwa kwa pasiteri kumuvuga butumwa bari baragisohora musho yo kurekirita abafarisayo. Abahungu bose bariga, bose biga teoloji, bose muri mukubona abahungu ba Umoja na Kayobe bose bari muri teoloji buruburu. Izo ni inyigisho z'abafarisayo. Muravuga ngo noneho birakize, yewe murantera amabuye. Ni wowe wampamagaye uncungira umutekano kugeza nsohotse hano ndaje, ariko ndavuga ukuri. Humure asa ubwo bari ndahumura tupfe kunsiga muno. Duweze isi cyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeme muzamugira ngo kuja mu ijuru. Inzira yo kuja mu ijuru ni teoloji. Oya, inzira yo kuja mu bwami bwo mu ijuru si teoloji. Inzira yo kuja mu ijuru ni kwihana ibyaha. Yesu tigeze abwira abantu ngo baje kuri teoloji, ariko yarababwiye ngo nimwihana ibyaha. Uzosome Bibiliya. Yohana wavuye mu ijuru, Yohana umubatiza tigeze atuma abantu ngo muje mu mateoloji. Yarababwiye ngo mwihana ibyaha.
inyigisho z'abafarisayo nizi training abantu kuja mu mateoloji nukubabwira ngo nimuje masiyasi ariko mani muje mu nyuguti muje kwiga inyuguti mumira inyuguti ko barahamagara habe n'abatarakebwa ko barahamagara abantu bose mwese muje mu nyuguti mwese mungu mutoya akamazuka akamagenda mu nyuguti akavare yava hari amaze akazana doctrine akazana izindi nyigisho niso n'inyigisho za umwuka w'abafarisayo ko muragira ngo iriya niwitoye kumenya ijambo ry'Imana niko muri mukubwira ni uramusho w'abafarisayo uramusho y'abafarisayo aya makuru agere kure mu izina rya Yesu Kristo ndasenyagura umwuka w'abafarisayo ndasenya mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya! Muranga kunyikiriza muracyanyikirije se nimunyikirize murariyeme yego atukuze makosa asifiwe. Abafarisayo babwira abantu ngo baje mu training wowe uje muri training wige baragenda baratraininga nimwe batraininzemo basawuri baja mu bafarisayo bararekirita abahungu bose buzura inyuguti bose b'Abanyisiraheli bose Yesu ngo ashike asanga abantu bose bagira inyuguti bose bagira amaverse biblique bose amaverse biblique bose ya babitegereze mu mitima yabo arabwira ngo mwebwe muzamugenda muvuga ngo mwemera Imana ariko muhagana ngo imbaraga zako muzi imbaraga z'ijambo ry'Imana imbaraga z'ijambo ry'Imana mu muntu nukwihana mwebwe muzamubivugisha kano ariko ngo muhakana imbaraga zako wamureba ivyo akora nico bituma bari mu kutubwira ngo twarababariwe mwebwe tibiragera ino ngo twarababariwe kera ngo nivyo tuzokora ngo twarabibariwe ngo muri mu kwiremereza mugira gute abafarisayo infarisayo murino amaverse biblique barayuzurana mu mutwe ariko tababuze gukora icyaha tababuze gukora ibibi tababuze pipi barasuzugura baramara ivy'ijambo ry'Imana mwamara arabwira ngo muzamubivugisha kano ariko mugahakana imbaraga zako iyo muza kugira ijambo ry'Imana suko muwa mumeze mwaratinye icyaha mugatandukana naco. Paulo aravuga ngo amaze kuva mu bafarisayo nibwo yavuze ngo iwarabambwe ngo nisirabambwe kuri we ngo ntawosingira uwundi kibaza abasanisi tibabananisi isirabambwe tizibegeye nabo ubwabo barabambwe ku isi tibasana. Haleluya! Abafarisayo baruzuye barateye Kayole na Mwiki na Umoja. Farisayo turabuzuranye wa turabuzuranye atukuze ayimidiyo bana mama nico cyambere cya abafarisayo. Yesu arababwira ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Umusemburo w'abafarisayo nubigisha kuja ku mateoloji mudakijijwe. Semburo w'abafarisayo nukwigisha ukakubwira kwigisha utarize utarakijijwe. Musi umwe bigeze kubwira Yesu kubera ubwo yarazi yakazayigisha amagambo y'abafarisayo ubwo yaramaze kumenya abafarisayo baramubwira ngo se ko tubwira ibintu tugasanga birasa n'abafarisayo abatatu dufite. Arababwira ngo mbabwira aho muzobamenyera. Sema amen. Ngo muzabamenyera kuki? Kumbuto za. Abafarisayo tibagira imbuto ariko bagira amaverse biblique. Tibagira imbuto.
tibagira imbuto, tibagira imbuto habe nimwe, tibagira imbuto habe nimwe, habe nimwe, habe nimwe, tibagira imbuto. Ariko amaverse biblike barayuzura. Bibiri iravuga Paulo mu Galatiya igice cya 5 umurongo wa 23 sinzi witeguye kwaza kwasoma. Haravuga ngo ufite izimbuto ngo ntategeko libihana. Wote walio na tunda hizi hakuna sheria naweza kumshika. Mwisi no mwijuru tibagira ikibahana. Tategeko libahana. Kubera iki? Barahanitse. Bumva ijambo ry'Imana bera imbuto. Abafarisayo tibagira imbuto. Nico gituma bafite mechanisme de défense bakavuga ngo Yesu yaratubabariye. Yesu yababariye bande. Yababariye bande. Yababariye bamwakiriye. Kandi abamwakiriye bose bayobowe nawe n'umwami. Kandi umwami wacu tazayosha. Niko yavuze ngo tiyosha kuko nawe atosheka. Ndawomosha nawe tiyokosha abana. Ibiri muri Kristo n'imbuto, n'imbuto. Ibyuzuye Kristo n'ubugwa neza, n'urukundo, n'ukugwa neza, n'ukubaha. Nibiriya zose ziriya mbuto zose nizo zizuzura Kristo. Iyo Kristo ageze mu muntu, ari ryo jambo ry'Imana rigeze mu muntu, rizari kuzanira izo mbuto. Abafarisayo ntazo bagiraga. Yesu arababwira ngo ikizabatandukanye n'imbuto. Kubera ubwira ijambo ry'Imana utagira amaverse biblike, utari mu mwuka w'abafarisayo, uwo nguwo yera imbuto. Sema amen. Nuwo yazavuga ngo mwirinde. Mwirinde abafarisayo. Mwirinde. Nabazaniye ijambo ngo mwirinde. Mwirinde. Mwirinde za teoloji. Mwirinde abafarisayo. Mwirinde amatekinike meshara. Sema amen. Sema amen. Atukuzwe Mwokozi. Asifiwe. Muravuga ngo noneho sinzi cyamuza. Aje kutubuza kwiga. Kandi ejo ndisiraza mabwira mwige. Simbabujije ijambo ry'Imana. Mbabujije mwuka w'abafarisayo. Mwuka w'abafarisayo. Mwuka w'abafarisayo n'amaverse biblike yo guhangana. Bakaza bahangana na Kristo ngo bakaza bamutera ibibazo. Kristo akama bamenya akabasoma mu mitima yabo. Akama bihore. Baba bafite Bibiliya yose mu mutwe. Baba bafite Bibiliya yose mu mutwe. Ndi muri mukubona ko ari mu kugira amahane. Tamande yo kagombye kubaho bakaja kuri media bakama batuka abapasteri. Ya. Mwuka w'abafarisayo. Mwuka w'abafarisayo. Tawogira ijambo ry'Imana. Ngo namara atukana rakara. Mwuka w'abafarisayo. Arabwira ngo mwirinde uwo musemburo urahari. Izo nyigisho zirahari. Uwo mwuka urahari. Bari mukupuriza gutyo. Bakawupuriza. Unyine zirahari ziri gutyo takuriha. Takuriha ariko bakakubwira ngo ngwino. Maze bagupompa utarakijijwe. Maze usigarane gusa wo guhangana. Wo guhangana no kuzokubita ugakubita kwezwa. Bibiliya iravuga ngo Paulo aravuga takindi twahamagariwe kwezwa. Sema amen. Amen. Nubona mwitorero havuyemo ubutumwa bwo kwihana, havuyemo kubabarirwa izaha. Ubutumwa bwashize babakuyemo Pasaka n'ukwihana. Kandi Pasaka niyo shingiro ry'abakristo. Bibiliya iravuga ngo 12 ngo iyi Pasaka ngo ukwezi kwa mbere mu mezi yayo kubimfura. Pasaka niyo mfura, niko kwezi kw'imfura mu bakristo, niko kwezi ko gukizwa, niko kwezi ko kwakira Kristo, niko kwezi kwa mbere ko kuvuka kwawe muri Kristo Yesu. Sema amen. Cyo gituma muri nzarimye ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga ngubwo Yesu yinjiraga muri ni Pasaka. Pasaka mwana w'intama umunsi namuriye sinzibagirwa uwo munsi. Ni Pasaka. Ni ukwezi kw'imfura mu mezi yose. Arongera aravuga ngo n'ukwezi ngo kwa mbere mu myaka. Umukristo anniversaire y'umukristo ni kuri Pasaka. Sema amen. Ni kuri Pasaka. Iyo rero bakuyemo kwihana bagakuramo kubabarirwa ibyaha baba bakuyeho Pasaka. Pasaka aba yayimaze imbaraga. Abo nibo bakeresa amaraso ya Yesu. Abo bazahanwa nta kabuza. Nibo bafarisayo bazafatwa. Nibo bahanuzi b'ibinyoma. Nibo bigishwa b'ibinyoma. Bibiliya ivuga bazafatwa
n'umujinya w'Imana bayobeshe benshi. Sema amen. Yesu azutse, apostol yabivuze, yazukanye imbaraga z'igitangaza zo guhindura abantu. Nibwo abantu bahindutse, yapfuye arazuka. Azutse yabonanye n'abigishwa, amaze kubiyereka yarababwiye ngo mugende mubwire amahanga yose kwihana ibyaha no kubabarirwa. Iyo yabasezeye mwabwire kwihana ibyaha no kubabarirwa. None iyi teoloji yaje yo kutubuza kwihana ni yande ni y'abafarisayo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ni y'abafarisayo. Bwana asifiwe sana. Yesu yaravuze ngo tiyaje gukuraho amategeko ngo ntazakuraho habe n'inyuguti n'imwe. Yesu tiyakuyeho amategeko. Muntu Bwana tukuzo ayimidiwe Bwana wasifiwe. Yesu tiyaje gukuraho amategeko, yaje kuyasohoza mu cyimbo cyawe ngo wowe umwakire abarayujuje yose. Yama gusigira yose agusigemo amategeko, ayandike ku ndiba zawe, ayandike ku mutima wawe, ayasige muri wowe, agusigire umwuka wera ukuyobora ugenda uyakwereka yose uyuzuza. Yesu tiyaje kuyakuraho. Ari bakavuga ngo amategeko yavuye. Ndabwi ubwami butagira amategeko n'ubuhe? Ubwo mwisi burayafite, ngubwo mwinjuti bugira amategeko. Abafarisayo. Amen. Nuko abafarisayo turawucashe mu izina rya Yesu. Yes. Abafarisayo aravuga ngo mwirinde. Niko Bibiliya yavuze, mwirinde umusemburo w'abafarisayo, mwirinde inyigisho z'abafarisayo, mwirinde ngo ntibazababuze ibibi. Tibazabuze ibibi, ariko bazavuga ngo tubikorera ahagaragara. Yego niyo principe. Azakubwira ngo ntibabikujije ariko tubikorera ahagaragara. Bazabagukeka babigukekeho ariko tubishira ahagaragara. Ahubwo ahagaragara uzo wama wigira ufata ibitabo byinshi, ugendana ibitabo byinshi bitaguhanura, bitaguca ku ngeso, ubigendane byinshi. Mugendane ibitabo byinshi ariko bitabahana, bitanabahana. Bibiliya iravuga ngo uwo nkunda ndamucaha kanamuhana. Bibiliya. Ariko mugendane ibyo bitabahana, bitanabacaha. Ariko hano hanze ubigaragaze ko ufite za dictionnaire, ufite ijambo. Ugendane za diplome n'ama certificate. Uzuvuga ngo nigiye buruburu, nigiye iriya, nigiye dore ngiye. Okay, ubigenda ngiye umwuka w'abafarisayo. Sema amen. Sema amen. Winjiye mu ikanisa ndagucaha. Oya, ni liberté totale. Liberté totale. Paulo aravuga ngo singira uwanje ngo nigenge. Abari muri Kristo sababo ngo bigenge. Umubiri suwa. Sema amen. Sema amen. Atukuzwe makosi. Iyi mibiri si yacu abari muri Kristo Yesu. Bugingo subwa. Situkira abacu ngo twigenge. Twahindutse uwadukoye amaraso ye. Twarako iyo umuntu akowe aba yagiye. Abagore bose bakowe baragiye basizi wabo bama bagenda aho bakowe. Muzamusubirayo kubera iki mutazamusubirayo? Rero muri mugusubirayo bunyine. Mwombwira ngo bunyine bigezweho ko murasubirayo. Muri mugusubirayo. Iyo umuntu yakowe. Sema amina. Nimekwisha patana na Yesu. Ahadi ni ndani. Mimi sindu wanje ngo nige. Sindu wanje ngo ni twara uko shaka. Sindu wanje ngo niyambarira uko shaka. Oya, si buri fashion, si buri model yose ngo isoneshe. Gute. Ruwawe ngo wigenge. Sema amen. Asifiwe makosi. Cyo gituma makanisa yacu kibagica. Wocha
harimo umwuka w'abafarisayo ndagucaha. Umwuka w'abafarisayo ndagucaha pe kuza mu ikanisa. Wambara uko wambaye mama numaruze mu ikanisa, tusibe gusa amateraniro ngo kurya uba wagiye mu ijuru. Kudasiba amateraniro no kujayo, nukujayo. Mwuka w'abafarisayo gira ndangiza, sema amen. Amen. W'abasadukayo, mwuka w'abasadukayo bahakanaga nabo Pasaka, bangaga Pasaka cyane, bari banga ko nta muzuko, bahakanaga umuzuko. Sema amen. Baruzuzanyaga n'abafarisayo. Abafarisayo bahakanaga bagahakana kwihana gupfa, abasadukayo bagahakana kuzuka. Baruzuzanyaga banga Pasaka. Abasadukayo bahakanaga ko nta muzuko ubaho, nta kuzuka kubaho. Iyo umuntu abapfuye kadavere byarangiye, fini termine. Ya Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Amen. Arabwira ngo nimwumva inyigisho z'abafarisayo z'abasadukayo, abasadukayo bakabakuramo kuzuka kwa Kristo, kuzuka kwa Kristo, bakabakuramo ibyiringiro by'abazaza. Cyo gituma bamwe barimo kuvuga ngo titubizi, unafikiri tutaenda mbinguni, abandi ngo ndawavuye ngo aze kutubwira amakuru. Wese kwa bantu ko barapfa bajaye, abantu umuntu yafa hakaba manunguniko, manunguniko yo gupfa kumukristo, manunguniko yo gupfa kumukristo. Cyo gituma muri mukuja kumarimbi, muri mukuja kumarimbi iriya niho haba abakristo. Abakristo baba hariya ni hehe? Rangata. Abakristo baba Rangata, baba Rangata. Uriya ni umwuka w'abasadukayo. Kuja Rangata ni umwuka w'abasadukayo, kandi uri hano umoja. Sinakubwiye ngo umfatire gusa umutekano, naje kubabwira mwuka w'abasadukayo ngo nuwakana umuzuko. Uzuvuga ngo ntakuzuka, aho twahanze umuntu muzamuja kuharirira, niho ari, niho ahora, niho azahora, zararangiye. Muri mukuvino mwese mukaba mwitera, mwese mukambara udupira twanditseho abantu, mukaba mujiriya hariya bera Rangata. Rangata abayabera, Rangata abayabera. Faris abasadukayo, mwuka w'abasadukayo, mwuka w'abasadukayo, mwuka w'abasadukayo, mwuka w'abasadukayo. Rangata, Rangata tawe rubayo, tawe. Biblia iravuga ngo mu kuzuka kwa Kristo ngo yazukanye paradiso, ayizamukana n'abera. Bafanye ibyiringiro. Yesu yarazutse azukana paradiso, yari ku ikuzimu. Yesu yabambwe yarangije kuducungura, abari mu isi yari yabarangije, kuko yari yitwa ngo ni umwami w'abariho, w'abazima n'abapfuye. Yesu yanga kugarukira ku musaraba, kuko yari aturangije twebwe abariho. Aramanuka aje ikuzimu gukura y'abandi. Mwebwe muri mukuja kureba ikuzimu gute? Kandi Kristo yarabakuyeyo. Mwuka w'abafarisayo, abasadukayo. Haleluya! Aramanuka, yari yagiye kuzamura paradiso, yari yagiye kuzamura abamwungeri, yari yagiye kuzamura barya bose bizera. Tibaba hariya, tibaba Rangata, nta mwungeri ubarangata, sinzoja kumushakirayo habe n'umusumu, habe n'umusumu. Mwungeri abarangata abayo, mwungeri tabarangata n'abagenzi biwe bose barya bose bapfuye bize tibabarangata. Yesu yakuye paradiso yabera mu rupfu, tibakingiraniye mu rupfu, bari muri paradiso. Sema amen. Tibari mu gitaka, tibari mu kiriya gitaka. Nimba ari gitaka muzoza mufatana kino, icyarangata ni iki ni bimwe, the same. Ariko umwuka w'abasadukayo utatwemeza ko abantu batari hano. Sema amen. Bagiye gushaka Yesu, babagore Maria Madagarena,
na Mariya wundi na nyina, ariko nkunda bari abagore. Yeme abagore b'intwari bagiye. Yesu avuka yavukiye mu bagore b'intwari bari abakobwa. Umukobwa Mariya wari warifashe neza, araheka ayifata neza, yifata neza, yubaha Imana. Abo umukobwa abisugi kugeza amabere yuzuye igituza, arapata atarabona umugabo, atarasambana, bataramukora mu mabere. Yesu Imana irasiyeje, iramutora, imumanuriramwo Yesu avuka muri we. Wirangize Yesu amaze kuvuka agendana n'abagore bakijije. Yakijije Mariya Madagalena gucya abazimu, abadayimoni barindwi. Mariya Madagalena yamavuga ngo sizotandukana nawe kugeza tujanye mirere ni mirere. Yamamukurikira, yamamutondaho, amutondaho kugeza Yesu Kristo. Kandi abagore tibabaga mu bigishwa, Mariya Madagalena na Mariya wundi na nyina wa Yesu. Abo barabira ba Yesu. Mariya ntiyari umwira wa Yesu kuko ari nyina. Yari umwira wa Yesu kuko yubahaga Imana, atigeze asamba. Sema amen. Abo umwira wa Yesu. Mariya nyina wa Yakobo, Mariya wundi nawe akunda Yesu. Yaramukunze, yihanye ibyaha ngo amukunde, yamamumeneraho icupa yose, ifaranga zose, ikintu cyose afite yamavuga ngo ni wowe gusa. Madagalena yamavuga ngo ni wowe zo gusa. Abagore baramusapotinze muri ministeri. Abagore bazasapotinga ministeri neza ni bande? Turacyabagira bazaba bakunda Imana, baba mu murimo w'Imana, bazaba abagore nibo babwiye abagabo ko Yesu yazutse. Nibo bavuze amakuru. Sema amen. Baraza ngo bashike. Marayika arabwira ngo se ko murashakira umuzima mu bapfuye, ko muraza gushakira umuzima mu bapfuye. Yeme turakijijwe. Ndabajije turakijijwe. None umwuka w'abasadukayo waje waturutse muwirinde. Naje kubabwira ngo umusemburo muwirinde, gasemburo mwirinde umwuka w'abasadukayo. Tuzawemera ko abantu bazuka, tuzawemera ko abantu bari mu gituza cya Abrahamu, tuzawemera uzubwira ngo abantu bari mu kuzimu, zamavuga ngo naho bari saha se twahambye basokuru naho baba babaranga. Abandi bakava muri Amerika ngo bagiye kureba base ngo bapfuye, ngo iriya igisoro, iriya rusororo akamava muri Amerika ngo agiye kureba se ngo rusororo iso. Yes, umuntu wakire Yesu Kristo, Bibiri iravuga ngo bapfira mu mwana, ngo umwuka nawe arekiriza aravuga ngo ngo bashorerane n'imirimo yabo tukijanye nabo. Yesu abahariya imva yiwe irarangaye, ikimenyetso cya mbere ko yazutse imva yiwe irarangaye. Nabugingo ni ukuvuga ngo ibituro by'abera byose ibirimo abera bari muri Kristo Yesu. Haleluya, amen. Sema amen. Mwirinde umwuka w'abasadukayo. Mwirinde umwuka w'abasadukayo. Sema amen. N'inyigisho zabo, n'imyumvire yabo, ni esprit yabo, n'umwuka wabo. Iyi myuka yaje ni abasadukayo n'abafarisayo. Iyo ngiyo wihakana Pasaka, kandi uhakanye Pasaka abahakanye Kristo. Pasaka yacu ni Kristo. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ibafashe.